Ya Karamogi layo duto mag tudruok achiel YouTube, Facebook achiel kod X gi Citizen Digital yudo achiel kachiel kendo inyalo ornwa ote mari wabiro bedo ka wago mbaka odiochieng' kawuono e weche manyien mopogore opogore ma wakelo ni lak sechegi. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Kawachako gi chenro mosebedo ka adhi nyime Kenya mangima. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni chenro mar nyota oketne omenda mo bilion 5 kendo geto konyo rowere makwan giromo 820 gwenge duto ma pacho kaendi. Ruto olero ni ma en okang' mar neno ni rowere yudo sir makonyogi yudo yuto mar ratiro maonge ng'eruok e yore mag siasa. Olero magi duto kinde keto yanga omenda mar nyota e alap tuke ma Kasarani ma onywando rowere moke counties ma Nairobi, Kiambu, Kaachiel kod Kajiado. Ukitoka hapa leo tutafuatana na wewe. Tutakufuata tujue hiyo biashara umeenda kufanya inafanya vipi. Tutafuatana na wewe tujue ya kwamba vijana hoye. Yes. Allah. Kwani mnafikiri hata tunawachana leo? Mambo bado. Nyinyi mnanielewa? Tutaambatana na wewe tujue hiyo biashara yako inaendelea namna gani. Tutakusaidia namna gani. Kama iko na matatizo, tutakusaidia kurekebisha namna gani. Mpaka biashara yako ifaulu, ndio tuwachane na wewe. Vijana hoye. Tunaelewana? So this is not just about money. This is about young people and their future. We support you and we will help you to deliver on a vision of a more empowered and more inclusive Kenya, which puts young people at the front line of our nation building. Rais Ruto aendelee na hii mradi. Hii mradi ya nyota iendelee isiendelee. Mradi ya nyota iendelee isiendelee. Na mimi nikiwaangalia, mimi naona vile rais amefanya hii mambo ambayo tunafanya leo hapa na kuendelea mbele. Mimi naona kama nyinyi mnasema ni mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione mbwekse ya Rais William Ruto. Mbwekse, 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 mbwekse. Ni hekinde ma